Aleyküm milletteşler, dostlar, kollegalar. Elbette Şallı bir Tatar milleti için, Respublika için bir muhim şehir. Bunda elbette her vakitte milli uçak yanına, milli ko'tarilish shundan boshlangan. Bunda sizler bir fidakar kişiler. Alar şamiler premiyalar shunda. Alar şamiler grantlar shunda. Alar şamiler büyük isimler shunda. Elbette Allah için manasında şu kişiler, Avrupa'da misal getirem, halk kişi okuyan kitaplar yazışı kişiler, yaşlılar. Elbette kayberleri Kazan'a gitmiş, Kazan metin duruşunda sazlıgarak, sazlık diretirge var. Oğlumda kilgeç kişi Kazan Şapaşa'nın icat eti süne kişinin Kazan'ın anın uzun esasıdır. Gimnaziya Ayrıca Kazan kişinin icatının kimite o. Prema gimnaziya o kimite. Şuna göre bizning için milletning kelajagi bo'lsa desak, tilimizning kelajagi bo'lsa desak, albatta Shollida milliy turmushning Tatarcha yashayishning bo'luvi zarur. Bizning bugungi kunda Tatar millati jamiyatining 5 redaksiyasi Tatar tilida ishlaydi, 5 matbuot chorasi. Bek aktiv ishlab keluvchi matbuot choralari, ularning qo'ybilari Qozondagilar bilan ham kuchliroq ishlaydi. Bizning uchun bu redaksiyalarning usuvi, ishlavi bek muhim. Umid radiosi anın kibik millilik, anın kibik tatarlık var mı başka radyolarda bardırmalı bilmem. O bütün respublikanın bir suyunuşu Umid radiosu. Bütün respublikanın tanıdığı mümkün de o yığılıp durar, özünün bir işteliği bile. Şollu TV'da bizning Tatar tilinde yangiliklar çıkar. Bek kızıklı yangaşa. Mine eligine biz bu mine qarab çıktık. Bizning Şahri Şollu Meydan Kumuş Kongara Redaktsiyasi yangi ofisga ko'chdilar. Bek yoshuna remont yasab chiqdik. Zamoncha yangi mebellar, yangi jihozlar qo'yib, men umidlanaman bunda yangi ruhlanu, yangi ilhomlanu bilan ishlarlar deb birsi-birsini bo'lishib. Hali bu bek zo'r kuch. 5 Tatar tilida chiquvchi matbuot chorasi. Hali bunda umidlar zo'rdan. Shunga ko'ra Sholli Tatar shahar bo'lib qolgan tish. Allah bilsa Tatar muhiti bo'lib tish. Shunday matbuotlar ochilgan. Teatrlarimizda bor, matbuot choralari bor. Allah bilsa shu kompleksda qarab ishlov bo'lsa, shu maktabdan boshlab bolalarni Tatar tilida tarbiyalay bo'lsa, u bolalar gazet jurnallar o'qisalar, Tatarcha radio tinglasalar, o'zlarida shu ijodiy ishda qatnashsalar, umid bo'lashadi. Eng muhimi sizga sundirmasga o'shaqni. Qozonda o'shaq sungandadan Shollida u yonig'a tegdi. Allah saqlasaydi, Qozonda bizning milliy turmushni saqlash uchun, fidakor turmush uchun bu bek muhim. Mundagi kishilarning bo'luvi, aktiv ishlovlari bizning o'z shiratimizda Alloh taolo maksimal ravishda bo'lishga tirishamiz. Zo'r o'ngishlar sizga rahmat. Şamil Muhammed bilan birgina so'rab endi buni turli xillar bitindi bilasiz endi vaziyat qatlovli. Biz endi 90-yillarni bir kechdik bitindi qog'ozsiz, bu qog'ozlarni yo'llab qo'ygan asl fuqarolarni borib yetgan nelar redaksiyalar bo'ldi. Bizning nechagarak bo'lib ekan bu vaziyat bizga bek qota bilan bu masalada barbas ekan. Umidlar hali zo'rdan bizni barakat eshitib, qog'ozdagina eshitib, yozuvda biri bo'lsa, o'qirlik asarlari bo'lsa, qo'yin tuzdan yozilgan. Asl eng muhim. Qiyag'az, oltin qiyag'azga bo'sh so'z yozib, kishi o'qimagan asarlar bostirib, anglanda olg'ada ketib bo'lmaydi. Bunday muhim bir qiyag'azdan turib, albatta keskinlik bor qiyag'azda, lekin eng muhim ehtiyoj bugungi kunda sifatli asarlarda, sifatli tekstlarda, Tatarcha jonli materiallarda. Mana bu eng muhimi. Ham anlar biz onlara tegishmiz. Bugungi ijod, bugungi avtorlar Ilyashtinda kimrak bo'lganlari bormoq bilan insonlar. Albatta Alloh taolo salomat bo'lsin, borimizga da uzun umr bersin, lekin bizdan so'ng milliy bugun kelishadi. Yozuvchilar, shoirlar bo'laman. Misol muhim masala. Qiyag'oz albatta kerak, lekin ishtalik muhim.
акча өчен генә әсәр язып, җырак кип булмаячак. Укуш өчен кирәк әсәрләр язарга кирәк. Укыла торган әсәрләр язарга кирәк. Бүгенге проблемаларны күтәрә торган, кешенең күңелендә кабуллаштыра батырган, кеше сораган, аңларга теләгән сорауларына җавап бирә торган, киләчәккә юлны күрсәтә торган, татар халкын илһамландыра торган. Мин узак калырга мөмкин бу сүзләрне. Ләкин менә шушы сорауларга җавап бирә торган авторлар булса, материаллар булса, киләчәк бар. Шамил Мөхәммәтович, тагын бер сорау мөмкинме? Үткән очрашуда сез балалар телевидениесе турында сөйләгән идегез. Аның бүгенге көндә хәлен ничек аңлашылачак? Менә безнең хәзер офиста ремонт тәмамланды. Без бүген карап чыктык. Безнең бушады икенче без бүлмәбез. Алай булса без җыйнап шул бүлмәдә ремонт эшләрен башлап җибәрергә. Анда инде без аны күзаллыйбыз. Милли матбугат үзәге дигән шундыйрак бер формат. Безнең менә иң кирәк әйбер бүген көндә Чаллыда. Ул татар җәмәгатьчелегенә аралашырга, очрашырга даими бер урын юк. Без үзебез Казанда андый очрашуларны еш үткәрәбез. Безнең бар язучылар союзының бинасы, Татмедиада безнең пресс-конференциялар, очрашулар үтә. Менә бүген көндә менә мин монда ашыгып килдем, ләкин безнең Раул Файзуллин хәзерге вакытта Татмедиада беренче этажда зур чара үткәрә. Милли татар телендә анда выставкаларда барган очрашулар, пресс-конференциялар менә шундый аралашу милли җәмәгатькә очрашу урыны кирәк. Менә шуның турында без хыялланабыз. Алай булса менә Көмешнең Урал редакциясе бу юнәлештә эшләр алып бара, мәктәпләр белән аралашу бар, ләкин бу бер көнлек кенә эш түгел. Менә ремонтлар эшләп чыксак, алай булса җиһазларын алсак, бу эш башланачак. Безнең үзебезнең Казанда Татмедиа Junior дигән проект бар. Яшь Татмедиа. Ул Татарстан Республикасының президент башындагы телләр комиссиясе булышу белән бергә эшләнде. Ул бүгенге көндә 30дан артык төрле татар телендә проектлар әзерләй. Instagramda, YouTube'da, TikTok'ta türlü yaştaki bağlara til öğrenme, dünya öğrenme, tarih öğrenme boyunca materyallar hazırladılar. Mesela parmakla Şallı'da da iş torgaydı. Bunun için elbette mektepler bilen işçilik gerek, tatar mektepleri gerek, tatar bağları gerek. Eğer de tatar bağları olsa, tatarça yaşayabilgen, cümle tüzeyebilgen, tatar tilinin motorluğun sizeyebilgen bağlar olsa, bu işin şey yapılacak. Bunun indi bizden yan durmadın, Allah'dan durar. Rahmet olsun.